Druga redovna sednica Saveta rada za zapošljavanje grada Novog Pazara održana je danas u sali za sastanke gradske uprave, na kojoj je usvojen akcioni plan za 2018. godinu kao ključni instrument zapošljavanja na tržištu. Načelnik programa za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Novi Pazar Mirza Bektović istakao je da akcioni plan sadrži sve instrumente kada je u pitanju zakon o zapošljavanju. Savjet dao svoje mišljenje i predvideo mere za sprovođenje aktivnih mera politike zapošljavanja i lokalna samouprava je prepoznala mogućnost da utiče na zapošljavanje na teritoriji svog grada i na taj način da predvidi svoje mere koje će se odnositi na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti. Za sprovođenje mera u programu 2018. godini je predviđeno 10 miliona dinara iz sredstava budžeta grada Novog Pazara i mera koja će se finansirati ove godine jeste subvencija za zapošljavanje zaposlenih lica iz kategorije teže nezaposlenih lica. Na ovaj način će grad podneti zahtev nadležnom ministarstvu za zapošljavanje i tako obezbediti dodatnih 10 miliona dinara i na taj način ćemo kroz podsticajna sredstva poslodavcima u iznosu od 200.000 dinara po radniku obezbediti 100 novih radnih mesta. Bektović je također napomenuo da će verifikaciju ovog dokumenta dati Skupština grada Novog Pazara.